Natkunda Innocent nyina w'umwana ogu nagira ngo umwana we yaheze ukwezi abuzire kandi ubona abo mukati bari kumenya ahari cyaza binagerizo consultinga ngo bandondera umwana tibanda kuciro kumpa feedback umwana ahari inakubasa kumushanga so abana bagenzi be bangambira ubwo umwana ko atari mu shomero kandi kucyamare sandi birataro nyonko muzire ntine kintu kumanya kandi hatine information yone yinyina ha mwana wanje ina nagira ngo ageze ukika hishomero aho Divine abire nashomera biti nabono bajantu bari kumanya aho mwana ugwari kuba iziraho no banshanga police kubaterera cyangwa he statement statement umbi yagambira tugambira ngo akabinjira school fees kandi nyonko muzire nkana abire nshabira ngo mwana batambinga akore amaririze payments yana rugumu Easter ubwo najango cyuri kumushasha no kushanga kwiho mwana ugabara bakuru bishemero tubarafire yo kwatanisa nawe okutunga mwana ugo edicha wishomere ryo takumfaho takugezaho kunyoreka input yakutamungu turondo mwana ninga ngandonde wonko muziro wo mwana kisana kuntini sakandi ntina munonga omukuchondoza kwa polisi kikashangwa ngo mwana ugo akasiga yahandike barha yashanjirwe mu kesi y'ibitabo bye yabiyeho butumwa ari kusibura nyina nkuru hamwe na munyanya ngo yazo muyihangarya East Asia tushira mukuru w'entebe ya katano haba district ya Mbarara Leaders Tabaro kandi ho muziro gwiyashirira mu office ye ayerekeye n'amazima bakuru bishemereri tibafire yo kwatanisa no muziro go mu mbera yoneroho ishomero niryo ryine kufa yo munonga abo kuba muzira kareto mwana yamukwasi ishomero so no bujunanizwa bwishomero kureba ngo mwana ogwe yaguma mu ishomero kandi arisiba tugerezeho kwenda kumanya habwe ntishomero turfireyo okweraho muzirogo nuko kushira office ya headmaster bitayitshangire kinjire tukamterera amasomo bitataga kwasire omuhwezi wishemereri obutshangire hishomereri abiratenzire kugamba nitu hanshongeje Titukomeraho honka tuganiraho na bamwe mu bana ababintu bashomana Divine kandi ibintu bibatugambiri nije kinetya tugizere ngo kiyaje kugenda ngo akaga wa ashine akachine kwa mutwe atungo akaine nemyenda yagendise n'itari uniform itabe nakwanga class monitor n'ikindi abatari umuntu ukunda gamsa abana kore ibintu byose yirentire tushirire office y'umugambirizi wa polisi ahabwe cyange cha Ruizi ASP Samson Kasasera kandi ahamza makuraga kandi twatungira report twatangira kucondoza no kugeza kumanya umwana cyakuye cyamugirira aho kubura kandi tugiye gushaka twashaka ngo umwana we yayitwire arakoragana n'abantu batakamanye n'ikitongore bakamutwara biga kumurebera tukamanyire cyane cyagenze umwe gasha kwa Susan Chelsea